O mwaka hindi ya mambura mathigũkũ cia gũtiriha mwaka magana ma Kenya nimekinyagia mwena wa gĩcũa-inĩ nĩguo gũkũngũĩra mambura maya, na kũrĩa thirikari ya Mombasa ĩiyũkĩtie mweke ũyũ harĩ kũnyita ũgeni agendi na njĩra ya monanio ma ũndũire wa ndũrĩrĩ cia gĩcũa-inĩ thĩinĩ wa mambura maya. Cionanio cia ũgendi, hũgũrũrũ cia iria rĩa kĩhĩndĩ na ũndũire wa andũ a ũthweri-inĩ arĩ mamwe ma maũndũ marĩa magucagĩrĩria a Kenya mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ. During the day, tuko na exhibitions, tuko na food bazaars, tuko na showcase ya culture. Hapa mapochopocho, ukitaka biriani, ukitaka chapati, ukitaka kaimati. Bwana Kenyatta alikuja Mombasa akapewa kaimati, mwisho wa siku akauliza hii miti ya mikaimati iko wapi? Namcholea na mwekea wanyama wote 5 wale wakubwa wa Kenya ndio wako hapa. Sasa kila mnyama akiangalia yeye ameona pale Masai Mara iko hapa, chui iko hapa, rhino iko hapa, simba iko hapa, elephant ile iko hapa. Sasa analitika. Mombasa ni place nyingine iko na joto sana. So tuna prefer kupatia watu juice juu ni natural. Gatoro ka mambura maya ni KURUGIA mwaka Governor wa Mombasa Abdulsomad Nasir agĩtanywo kũnyitanĩra na mũingĩ kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa MANINI. Kutakuwa na Governor's Firework ambapo ndo tutaadhimisha mwaka mpya 2024. Tutakuwa na pia waimbaji kutoka Mombasa hapa hivi. Tumesema mwaka huu lazima tukuze vipawa vya vijana wetu, musicians wetu. UGITIRI ni UGACIRITHITIO na njĩra nene ni honge cia UGITIRI unyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Mombasa. Usalama wa watu ni muhimu sana na tumehakikishwa na national government na security organs ya kwamba usalama utakuwa hali ya juu. Majeshi pia vitakuwa na lori karibu 3-4 za jeshi zitawekwa hapa hivi. Sisi kama Mombasa County inspector karibu 200 watakuwa hapa. Na tuna advise vijana wetu pia wasijiingize kwa madawa, sherehe, lakini waangalie maisha yao ya pale mbeleni. Pia tunaambia watu wetu wanaokuja, wageni wetu, pia wajaribu kudumisha utamaduni wetu. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombasa, rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ.